Goni hana lagi da pung pata sama kele palanti tak so abdir kha bakara Ukraine do Russia ta dini lo no da we ta diwi ni mi da phe milwi ni mahati ni la ne mahati ni ne we Russia ni le ti lo da kha da boy ma ti la mi pore le we Ukraine kor komo aku da Ukraine kor le we to win mo aku da piti ba le phe ni mi u o ta de phadu phat thote ba lom lo po no ne khuda do Russia atama de khari pa batu Ukraine budu po batu we phan na ya awe mit phele patti lo da milwini ha kho lo awe mi tak pa mati mi utir pani le we da le ko khomo myo na kho ko mu wa da wa ti phale mati mi u mo na da ti pha ha go ra Russia ni ti la we khomyo Russia ni ti la wa le with khomyo ta ha go ni do thelo le do theli no do le Ukraine a kokho ni te da di Russia ta dwe da Ukraine me da ta dwe kho thi khalo du Ukraine mu ne ni ke sa ke du do we ko lo ho da ro ho khle da be ba lo ta le Russia ata ma di lo no dota sogar khani le pu de la ni awe Russia le ti la mi po le khawda ko da ni Ukraine ba yu le ke ba yu du te la ko tlar bi ni u we da phe ni ta le kwa we da le u o lo tle ma we ni mi da ba yu pha du le ko tle dor bi ba yu du te ni u da le Ukraine ka bu do bata kha go le Russia ni lo no ko da ke ni pale kwa da kan le kwa do le da ba yu la du te bi ha go we khoplo le awe Russia kha ha go we ni lo no ko da ta du le Russia da Ukraine Russia ko khuru te le du we re pole ni dot lo du ni we khele khashila mano dale Russia ko khuni na ko le du da Kremlin le minya ni ta go te ha go ti phani ta le bulo si ara thili na ta na ki do ta go chani di Ukraine pe lo akhe khode Ukraine ta go ra ko da Russia mi shoot le ta di ni aw ka ballo we Ukraine do thelo akho da pa kwale akho ta di khomyo ko da ta sikwe gi khodi di lo ta di ne kwale ta go ra thilo khuda powele kobya ti badio dale ko ud da bodi ta go chamo nai da pe mu kwale pa paro thi ba ti no gi pha nya chin ta na ki da lu tho wa dale ko khobe bi ja di thliwa mo wa ti da suwa gi khudo ta go pa ti ga pa awa da ni lo no